Pozdrav ekipa, danas radimo malo drugačiji video. Danas ću vam pokazati kako ja osobno snimam videe, kako ih editujem, slažem i sve to. Zašto? Zato jer sam vidio, možda su neki od vas vidjeli od Hamze na video kako bi trebali svi šta je rekao, content, synthesizer. Neki sikron, ne znam, ne mogu se sjetiti, nema veze. A općenito danas ću vam pokazati video kako ja osobno radim videe i editujem. Ajmo započeti. Danas ću vam pokazati kako ja radim uvodne špice za Initial D. Vrlo je jednostavno, ali za neko od vas koji bi željeli to napraviti, evo sad ću vam pokazati. Znači odete na YouTube, na koju danas uvodnu špicu radimo. Danas radimo Initial D. Stage opening 2. Ajmo tako. Da vidimo da li imamo ovo, da li je to to. Vidim da rezolucija baš nije najjača. Znači vrlo vjerojatno nećemo ovo koristiti. Ako bi mogli samo da vidimo kako ima. Možda ima, možda nema. Check for stage. Možda je ovdje. Njih od ovih epizoda. Ne, ništa, 0 bodova. Idemo. Aj dobro, možda ovo nije najoptimalniji primjer. Ali inače, daj ugas to. Inače da nađem dobar intro ovdje na YouTube-u, napisao bi tu gore iza y, ss, i onda bi me izbacio na ovaj ekran i općenito bi onda odabrao rezoluciju koju bi želio. Obično bi zapravo, pošto radim uvodnu špicu, neće mi trebati audio od originalnog videa, jer ovako ću staviti neku hrvatsku pjesmu u pozadini. Znači uvijek ću uzimati ovaj kao mp4 bez zvuka, ali je 1080 rezolucija, nije 720. I stisnuo bi download i skinulo bi se, ali pošto to ne možemo, ići ćemo ovdje, znači 9 anime, dakle možemo barem snimiti taj prvi intro. Initial D Battle Stage. Developer Stage, ne znam. Samo me brine. Dobro, nema titlova, to je dobro. Mogo bi zapravo ovo skinuti. Rezolucija mi se čini dobra. A možda je ista kao i ona druga. Morao bi zapravo usporediti. Ako je isto, onda ćemo zapravo ovo koristiti. Možda nije. Ne čini mi se, nije tak shit tekst izgledao. Ali da vidimo. Mislim da je isto. Zoro. Čekaj, šta je ovo? Watermark. Šta je ovo? Daj, ne možemo. Ako ima neki watermark, 99% puta neću uzeti. Pošto ne mogu skinuti ovaj preko save videa preko interneta, samo ću onda snimiti preko OBS-a. Možda ću, ako želite, mogu i snimiti u budućnosti kako koristim OBS za streamanje i za snimanje videa i sve to. Znači sad ću samo zaustaviti ovu snimku, ovo ću snimiti i nastavit ćemo. A few minutes later. I evo ekipa, uspio sam snimiti sve. Znači sad sam samo sa OBS-om snimio to, rekao sam već. Znači što sada idemo? Sada idemo pronaći pjesmu koju ćemo staviti u video. Znači vratit ćemo se sa ovog 9 animea na YouTube. I sada idemo pronaći pjesmu. Sad zapravo mogu bi pokazati ovdje kako već imam. Znači imam ovako organiziran materijal audio. Eurobeat. Ovdje da. Sad ovdje mislim da sve sam ovo iskoristio koje sam našao. Da ti nisam bila dovoljna.
Da tvoje snene oči, ja dala bih sve. Nazad moje snene oči bisere, stavljam svoje srce u dlanove i ovaj život tebi darujem, neka bude zauvijek. Da, mislim sve smo iskoristili, znači morat ćemo onda pronaći neku novu. Zapravo da možemo, ajde, ne znam, pisati oči boje kestena, a ne znam ako će to dobro pasati. Ako mogu ovdje na Spotify prikazat, ako imate Spotify ovo će vam jako biti lagano. Općenito samo pišete Electro Team. Da, evo je na izvođače. Pa ćemo ovdje sve pisati. Mislim da je ovdje. Da, evo ga. Electro Team. Čento to svi spotovi. Imam svoje na mobitelu i već sam označio ono. Lajku sam sve moguće ono. Dobre pjesme koje bih stavio, pa sad ću sam vidjeti. Jebem ti sunce. Vidjeti na mobitelu šta sam označio. Ok ljudi, znači našao sam pjesme koje sam zapravo već skinuo ovdje na kompjuteru, ali to su bile zbrkane i sve, ali to su općenito ove, znači kad ne odeš ti, priđi bez razloga, nije greh, to ću sad staviti u DaVinci i možemo započeti. Nadam se da će jedna od ovih, znači to je jedna, dvije, dobro nije greh, mislim da sam već iskoristio za 5. stage. Jedan, dva, tri. Zapravo samo 3 pjesme. Dobro, ajde, treća sreća, ajde. Znači, nadam se da ću uspjet. Znači, općenito što ćemo sada? Ići ćemo tu dole na ovdje. DaVinci Resolve. Otvori. I sad ćemo malo potrati, obično ono, da otvori, da se smiri, da se probudi, ono, 30 sekundi, minuta. Vidjet ćemo sada. DaVinci Resolve 18. Let's go baby. I evo ga. Tu su svi moji prijašnji projekti koje trebam izbrisat. Da, za first stage, ovdje za Retail, za TikTok kada skraćujem videe. Za 5. stage to isto moram izbrisat. Ništa, ovo nemojte gledat, ne, to je top secret, ništa. Ali dobro, idemo, znači ovdje new project. I napisat ćemo first stage ajmo tako. I sad smo došli na ovaj ekran. Što se događa na ovom ekranu? Znači općenito da vam objasnim, tu dole imate sve ove kao ekrane gdje biste vi to sve trebali organizirati. Jaj bože sad ću, ali općenito samo ja od kad sam, znači već koliko, 2018. 2019. koristim DaVinci, znači koliko, 3, sigurno 4 godine. Ja ovo tu prvo ekran nikad nisam koristio. Nikad, znači ko vam govori, moraš ti čovjek, moraš po redu kao i onda ovdje tu neka, ja nemam pojma kaj se radi u ovom ekranu, ja ovo nikad nisam koristio. 90% stvari ćete raditi na ovom edit ekranu. I znači, sad smo ovdje, prvo što želite uvesti je video. To želite prvo uvesti, a to je, dim je to. Sad ću vam pokazati zašto. Evo ga. Ovo. I zato jer će vam se izbaciti ovaj ekran. Change project frame rate. Ako ubacite prvo audio, i ako se onda po njemu sinkronizirate, znači to biti gluposti. Ako je originalni video 60 fps, audio je 30, cijeli projekt će biti 30 i on se moraš tu natezat s njim u postavkama da ga vratiš, nema samo video prvo bacite koji će biti glavni, to je to, change. I sada možemo, ajde, ovo ubaciti ovdje na timeline. Što obično radim kad neki već kao video zapis, znači evo sa alt i scroll wheel možete ovako odzumirat, onda bi samo otišao desni klik gdje mi je generate optimized media, ovdje kliknete i budete
morate provjeriti da li vam je, znači, playback, timeline, ovdje možete smanjiti kao cijelu rezoluciju kao timeline da vam bude glađe. Ali važno da ovo imate uključeno, use optimized media if available. Da vam je to uključeno, samo generate optimized media, to kliknete i sad bi se trebalo, ovisi koliko je velika rezolucija videa, koliko dugo traje video. Općenito on će sad to optimizirat da bude sve fino glatko i problem je riješeno da ne bude onak čop i sve to. A joj, pola sata, ne znam kako se ovo isplati, ljudi moji. A sad je pravo kliknem cancel. Vrlo je moguće da će se crashat DaVinci, ali dobro, nema veze. Ja, daj, ne da mi se sad trebno ovo čekat, daj, ajde. Da, kad kliknete ovak jedan pod cancel, morate pričekat da smir, nemojte ono par puta klikat, onda sve ode, da ne kažemo šta. Evo dobro, aj, cancelova se. Znači, šta bi ja sada prvo učinio? Prvo idemo audio riješit. To, ako ste ikad, kad gledate na YouTube neki video, i dobro, malo je glasan. Ili malo je tih. I ono, pojačite glasnoću. Završite taj video, odite na sljedeći, a taj video je malo prejako glasan, a i onda kad kliknete start, onda probudite sve ostanu. Što trebate učiniti da bude onako optimiziran, da kažem, audio. Kliknite ovdje normalize audio levels. I sad će on to, kompjuter će skužiti za koliko bi trebalo kao smanjiti audio da bude onako optimiziran. Normalize, ali dobro. A mi sad na editanje, znači alt scroll wheel da zoomiramo, započet će. Zapravo mogli bi odmah i da nam šteka odmah na quarter resolution. Ovo samo za timeline, znači ako im to uključeno, kad budete eksportali video, neće biti onak četvrtina rezolucije bez brige. Želite odrezati klip na prvom frameu sljedećeg. Znači sad ću vam pokazati. Znači evo tu sada, vidim da je sad ovo zadnji frame gdje mi je sad ovaj ekran i sad mi je crno, sad to kao započinje sljedeći, vidite da ovo fade out. Sad ne želim završiti na ovom, nego tek na sljedećem, kao kad započinje sljedeći frame. Eto, stisnite B, to je kao za rezanje, a je kao za normalno da vučeš sve to. Kad kliknete N, isključuje se kao je magnet, što se općenito onda dogodi kada je uključen, video i audio je spojen. I onda možemo ovako, vidite evo kad mičem ovo, kad mičem video, miče se i audio i sve. A kad bi isključio to, znači kad bi opet kliknuo N, sad je isključen, to je, kak se zove, snapping, evo snapping tool, sada, zapravo da, to je za ovo, da bože moj, da mi se snapa na ovaj kao kursor, na ovaj crveni. Ok, sam ja imao u glavi da zapravo možete vidjeti, neće mi se snapat sada ovdje. Ne, čak i ovdje tu kad imam lago, neće se, a kad uključim N, evo ga, odmah se. A za ovo kaj sam prije govorio da se neće ni audio ni video kretat, to je ovaj tu desni klik, to je link clips. Točno tu, znači sad kad je uključeno, kad maknete video, miče se i audio, a kad to isključite, znači sad više nisu spojene, sad mogu zasebno video i zasebno audio micat. Ovo mogu izbrisati samo delete. Pazite kad koristite komandu delete da ne bude, ne znam, neki video ispred ili iza, ne znam kako to sad objasniti, jer onda će sve to izmiješat i ne isplati vam se baš toliko često onak delete komandu koristiti. Ali dobro, sad imamo ovo. Kao što vidimo, imamo ove crne trake sa strane, znači kako ćemo to riješiti? To možemo, neki možda već misle, a samo ćemo odrezati ovo, otišli bi možda, da pa ovo nisam niti pričao, zapravo vi ne možete ni vidjeti. Da pomaknem ja kameru da vi možete vidjeti to. Vidite ovdje, znači ovo vam je, imate video, audio, ima ostalo za efekt, sve to. Ovdje je video, ovdje sve kao vaši način kak manipulirate video, znači imamo evo za zoom, imamo za position,
znači to je lijevo desno, to je X, a po Y osi je gore dole, rotation, cropping, sad možda neki misle, su već ovak misle, a samo ćemo mi to ovako odrezati i bit će sve ok. Znači imamo crop left. I zapravo on se miče sada, vidite da ga ja pomičem, ali ništa se ne događa. Tek sad ovako, kao kad dođemo do zapravo videa gdje nisu crne trake, ga počne kropat, ali nećemo to. Nego idemo ovdje gore, file i project settings. I evo ga, tu su vam sve naše informacije za rezoluciju, framerate i sve to. Što ćemo mi učiniti? Pošto je video 4:3, tako ćemo ga i prebaciti. Znači nije, možemo ono custom resolution, znači nije 1920 x 1080, nego je 1440? Ako se ne varam, puta 1080, da vidimo se. Zapravo ne dobro, ali video je 16:9, pa zapravo sada je dobro da isključimo ovaj timeline, da možemo vidjeti sa scroll wheelom samo naprijed nazad, da zoomirate, da vidimo točno do kud ide sve. Čekaj. Ovako, da, 1340. I svaki put će općenito biti tako kad imate video 14:3. I sad smo općenito riješili izgled videa, ali idemo sada audio, zapravo na najvažniju stvar. Znači prvo ćemo, ovo ćemo linkat, izbrisit ćemo delete. Vidite šta je sada dogodilo. Sad kad sam stisnuo delete, sve mi se izbrisalo. Znači ne isplatio se baš. Ne znam iskreno zašto, možda sam znao, ali zapravo sam razlog zašto se to događa, ali nemojte to raditi, nemojte klikati delete, jer sve će vam otići, da ne kažemo šta. Sad mogu zapravo pokazati još jednu komandu, to je undo. Da se vratite kao backspace, kao da se vratite nazad u prošlost. Mislim da morate to iskreno, kad ćete vi to postavljati, da morate ići u keyboard customization i sad tu, na mjestu ima video, samo napišite na YouTube-u. Tamo će resolve, undo, redo, siguran sam da ću vam izbaciti video kako se to radi. Ali općenito ja sam stavio na shift i na z tipku. Znači shift z, vratim sve. A za redo, kao da ponovim postupak, je control shift z. I vrat me naprijed, znači shift z nazad, control shift z naprijed, backspace. Izbrisao vam je, problem riješen. Idemo sada onda glazbu, tičemo ovdje i samo ćemo ovo povući da nam povući samo audio. I evo ga, samo audio. Idemo normalize audio levels. Evo ga. I spustio ga za dosta za 9,4. To je klasika. I sada idemo pokušati namjestiti audio da paše sa svim klipovima i sve. Jer sad, dostavit ću sad ovo i ako ću imati nešto za reći ću. 1 hour later. Suzana Glas, zbog tebe ljubavi. Reci kako ću ja sama živjeti san ako tebe izgubim. Jer sada ja znam taj osjećaj boli što sam mi ostaje. I tko zna što donosi dan kad me samo probude. Kad jednom odeš ti bez pravog razloga, ne pitaj da li znam da ljubav nikad nije bila nama.
To je općenito to, nadam se da vam se svidio video. I bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Bok.